Nya Abah Metik, Arudi. Arudinya mana? Arudi. Sini suruh ke sini. Toto. Abah Metik sayang serta manahna sabar, ikhlas sabar kurela, jujur serta setia. Tacan aya pemanasan ieu. Ayo atuh pemanasan di Abah Metik. Efek mendung jika nama euy. Nah, jika namanya. Kanggo Ibu Hajat ahli waris, Bapak Hajat mangga. Keluarga Hajat mana ini? Abah Metik. Abah Metik. Saling dina bangga barung apa hajat sayang tengah hurung apa Bulu budak. nyawa anu ngalaku Iya. sedih menang nguyung emot kasang panutan balik bulan-bulan nanging kaya nyeratan balik di medan pedang nanging anu gali sabar Ibu Hajat ayah serta manahna sabar hoyong disawer ikhlas sabar tuh rela Bu Hajat sayang jujur serta setia Bu Hajat bos bawang. enggak bos bawang Di mimitian kudu nama ieu teh euy. di awalan ku Adidi atuh sok enggak Wah teh ngadidi ya. sok si ayah saya tembak ku Adidi wae lah Tah Ibu Hajat tah. Bu Hajat Mama Habib. cenah Bu Hajat Sausaha. bade setia Setia itu pohon. Mani gelis bisa di Allah bajar temandang harta bual joget dela pohon mangga Bu Hajat mohon apa hajat mohon Pak Hajat mah aya. tanpa harta cinta teh terasa Pak mapai ke Bapak Hajat mangga cinta Pak Hajat Nular Pak Hajat. bade setia nu mana Bapak Hajat Eta obos bawang. bajar bade gumela Aya bos Yayan. bohong ala tak Bapak Hajat bohong tong dipilihan Nuju ngorehan neng. cinta dan sayang sakepengarasaan mangga dina impian ini masih anom kene dina lamunan atur nuhun Bapak Hajat Bapak Hajat sayang ngalayan dina sawangan mangga wilujeng Sumping neng Dona. Neng Dona sarang Si Dona ada di harum. Neng Dona. iya Dona Harun Dona Horin dia mah. Arudi ayah Arudi Dona Horin lain Harun. Cenah Arudi ayah Arudi Sausaha. bade satia mangga Arudi Hari keur bareng Satya. majar bade kapayun Arudi sayang Arudi. bohong Allah Arudi bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa atoto ayah cenah atoto bade kapayun mangga atoto majar bade gumela bohong Allah atoto bohong atoto mani hese cinta dan sayang sekepengarasa ngalayan
Alhamdulillah. Alhamdulillah nu penting mah anjog cieun nya. Nu penting mah mendarat dengan